Sithanda ukubingelelana sihlobo ezithandekayo, sisamukelana njalo kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uThixo sigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo, ngiza kunxusa esincedisanayo kusifundo lesi ukubana balibingelele la. Siyabonga abathandekayo ukubana sihlangane njalo kuzifundo zethu ze-Sabbath School. Siyangani uNkulunkulu ngasiphathisa uma sifunda sindawonye okhumalani umfundisi uJim Lilo. Salubonani bathandekayo, siyalamukela lonke esifundweni. Mina ngumsisi Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs N Mpofu. Sizathatha leli thuba ukubana sikhuleke singakangeni kusifundo sanamhlanje. Kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sihlale ezinyaweni zakho sizwe okunye ngawe. Sikhulekela ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele amaqiniso ofisa ukubana siphile ngawo ngalesi sikhathi. Bese sikhulekela lokubana futhi usincedise ukuthi esikufundayo konke sikuphile, usincedise silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Sithanda ukubonga ithuba esilitholayo njalo. Sikhuthazana ukubana sithatheni izipele zethu, sivuleni sibale lamabhayibhili ethu, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Namhlanje sikuleseni ngo-8 olesihloko esithi sona iziqhwaga zokukholwa. uJoshua loCaleb. Iziqhwaga zokukholwa. Nxa sikhangele indaba yokukholwa esingayo kulona leli koda, silezifundo esizifundayo ezokukholwa kubhuku likaJoshua. Nxa kukhulunywa ngesiqhwaga, kukhulunywa ngomuntu onjani, ngumuntu oyini. Nxa sithi lesi isiqhwaga, size sithi lesi isiqhwaga sokukholwa. Kuvamile ukuthi nxa kukhulunywa ngomuntu kuthiwa isiqhwaga, abanye ngabanye sibona bathwale imithwalo engeke yathwala abanye abantu. Okay. Uthi lapho ufika khona imicabango lokwenza komunye umuntu yena agabhele aye ngale kwakhona. Okay. Isiqhwaga lesi. Ngaba isiqhwaga sokuthwala into ezinzima, ngaba isiqhwaga sesezinto ezehlukeneyo. Njengoba namhlanje siyafunda ngomhlobo wokuqhwaga, kuthi sakhangela ukuthi kanti umuntu oyisiqhwaga sokukholwa unjani. Yeah. Sesikhuluma ngokukholwa, sikhulume ngesiqhwaga ukuthi umuntu onjani, lekile. Yeah. Ngazi kukhona ungengeza lapho. Uthi ukuthi isiqhwaga siyamela lobunzima thize. Ubunzima thize kakhulu. So yindaba esingayo sihlobo zami ezithandekayo. Sacela uMandlo lapha asibalele indinyana yokwaziwa ngumkhanda. AmaHebheru 13 ivesi lika 7. Khumbulani abakhokheli benu abakhuluma ilizwi likaNkulunkulu kini. Cabangani okwavela endleleni yokuphila kwabo, lilingisele ukukholwa kwabo. Right. Lilingisele ukukholwa kwabo. Nansi indaba esingayo sihlobo esithandekayo kusifundo salona leli viki. Esiyajulisa imicabango kikho yikuthi sifunde ukulingisela. Abantwana mabekhulayo kuthiwa bayalandela lokho abakubonayo. Ayisikho ukuthi umntwana umele atshelwe nje kuphela ukuthi yenza lokho. Ufuna ukubona ukuthi wenza njani, abe sekopa khona lokho okwenzayo. So indaba esilayo kuleli viki sizakhangela kakhulu indaba yokulingisela abake bahamba phambi kwethu bese silandela lathi. Sitholani nxa singena kusingeniso sethu lapha sihlobo zami, ikakhulu sikhangele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Mina engikutholileyo ukuthi nxa ungumthungameli abantu bakhangele kuwe. Kunjani? Ukuthi ezintweni zonke iba yilokho ofuna ukuthi abantu babe yikho khona. Nxa sesifika lapha sesikhangela ukuthi uJoshua loCaleb indlela abaveza ngayo ukukholwa
lathi nxa singakulandela njengabantu kungasichiya sikwelinye izinga lokukholwa. Kakhulu nxa singakulandela sikope njalokho umntwana nxa ekhula ukuhamba uyakopa ukuthi abadala bahamba njani bakhuluma njani langendlela abaziveza ngayo yikho ubona komlilo abantwana bakomlilo baze balandele okwenziwa ngumlilo. Esikhathini eziningi even lo msebenzi wangekhaya uyathola ukuthi nxa kwakungomakanika komlilo uzathola abantwana bonke balandela khona lokho. Engabe sengutitshala engabe sengumfundisi kodwa uthola ukuthi uyenelisa lokukanika ngoba yikho kade kusenziwa ngekhaya ngabe ebelima. So siyalandela kumbe siyakopa lokho okwenziwayo bese sisenza khona lokho. Theleni Ndlovu. Engikutholiwe ngafore ukuthi ekukopeni khona lapho sikopa ebantwini abawileyo. Right. Ukuthi wonke umuntu vele ngaphansi kwelanga ngumuntu owileyo olamaphutha. Antu ungafunda uRomans 7:15 uyatsho nje ukuthi emfisa ukukwenza ngizithola ngingakwenzanga lokho emfisa ukuthi ngabe kangikwenzi ngizithola ngikwenza. Kodwa esikuthola esifundweni ukuthi laba abahambe phambi kwethu kabaphelelanga. Right. Kodwa kukhona okuhle esikuzuza kibo esingakhangela impilo zabo siku-admire sikukope sihambe ngakho sikuthathe siku-embrace siphile ngakho kusincedise. Yes, bewile benjalo kulobo buqhagathize esingakuthola bese sikopa khona lokho senze njalo. Ngizabuyela kancane futhi kuyindijana ufunda ekhanda nxa ithena khumbulani abalithungamelayo. Yes. Abathungameli benu abakhuluma ilizwi lenkosi kini. Kimi ngibona ilubizo ngibona ilunxuso okunxusa ukuthi kumele senzeni sikhumbula amazwi abo bakhuluma kithi. Kanti-ke izigaba ezimbili esinye isigaba sesibili ngesokuthi nxa ngingumthungameli abantu bakhumbulani ngami kakhulu. Ngilesibonelo banjwana abanesihle sathi ukuthi impilo yethu ilesibonelo bani abantu bafundani kimi bafundani kimi kuyini abangukulandela empilweni yami njengomthungameli. Le ivesi thena nxa sikhumbula laba abantu kumele siqaphele lendlela abaphile ngayo ngendlela abahambe ngayo. Akusoze kuvume ukuthi nxa ngizaba lendonisela enhle ngichumayele okulunga kodwa ngiphile kungalungi. Ayisiyo ndlela yokuphila leyo. Kutsho ukuthi nxa singena sifunde sizananzelela laba bathungameli abayizibonelo abantu abangazilandela lanxa kulezinto ezinhle kumele sizenze siqiniseke sisenza njani okungayisikho kakhulu. Sihlobo ezithandekayo so kuleli viki esiza kukhangela impilo kaCaleb noJoshua kakhulu ukuthi kuyini okwabaphawulayo kwakubabeka eceleni ukuthi baze babizwe njengeziqhwaga zokukholwa. Mandlo ke sikhangele lapha ukwethembeka kwalamadoda sike sinanzeleke kanti uCaleb wayengumuntu onjani. Khangela uGenesis ngo36 ivesi ngo15 lo manani ngo13 verse ngo6. Yes. Genesis 36 verse 15. Laba babeyizinduna kwabosendo luka-Esawu, amadodana ka-Elifazi, izibulo lika-Esawu, izinduna oThemani, lo-Omari, lo-Zefa, lo-Kenazi. Okay. Sibese sikhangela amanani ngo13 ivesi ngo6 lo verse ngo30 lo 32. Lapha kuvezwa uJoshua uCaleb ukuthi waye umuntu onjani usukela nga. Yes, verse ngo6. Verse 6. Esizwananeni sikaJuda kwakunguCaleb indodana kaJefune. Verse 30 kusiya ku32.
Emva kwalokhu uKhalebu wathulisa abantu phambi kukaMosi wasesithi, kufanele ukuthi sihambe siyethatha ilizwe leli libe ngelethu ngoba singakwenza sibili. Kodwa amadoda lawo ayehamba laye athi, singeke sibahlasele abantu abalamandla kulathi. Basebetshela abantu bako-Israyeli umbiko omubi ngelizwe abalihlolileyo. Bathi ilizwe esilihlolileyo liyabagabhela laba bantu abahlala kulo. Bonke abantu esibabone khonale yiziqhwaga. Right. Singabala lo Joshua ngo-14 verse 6 kuya 14 ngemakhaya ngapho. Yes, echazayo ukuthi uKhalebi wayengumuntu onjani. Kuyini sikufundayo? Wayengumuntu onjani uKhalebi? Umlobi wethu waleli kotani uyachasisa lapha ngebizo likaKhalebi. Ibizo likaKhalebi lalisitsho isilungu bathi idoko. Caleb ngesilokhozenini inja ngithi kanjalo. Then ke ibisiveza ukuthi nxa useyabala eminye imibhalo engekho kuSebhu. Nxa bechaza leli gama laliveza lalibalula kakhulu inceku lesibindi kanjalo. Libalule futhi inceku ethembekileyo, inceku ongeke wayigoqula, umuntu olalelayo inkosi yakhe. Angithi abafuya izinja, izinja umninyozo zimphathe kahle. Yes. Futhi nxa uthutsha ngabona ukukhokotimela phana kungathutsha umnikazi wayo iyakulimaza. Iyalalela onguye ongumnikazi wayo. Kusivezela ukuthi uKhalebi ngokwakhe watshengisa ukuthembeka okufuze ibizo lakhe. Wathembeka enkosini kuzo zonke izinto. Right. Lewo wayethembakele. All right. Okunye ngikufunda kungezelela lokho okutshiwo ngumfundisi ukuthi uKhalebi ungafunda ivesi le ethintwe ngumandlo lapha kuvesi ngu-30 kusiya phambili. Nxa babethunywa nguMosi ukuyahlola ilizwe, kuthiwa yena lo Joshua baletha umbiko owawungani awamukeleki ko-Israyeli. Ukuthi lanxa kunjalo kuleziqhwaga ilizwe linjani, kodwa asambeni ilizwe siyalithatha ngesizathu sokuthi uNkulunkulu unjani usithembisile. Mina mbona ukukholwa okumangalisayo ayelakho. Uyakwazi ukuthi kutsho ukuthi amadoda lawa ayengahambi ngokubona. Ukuthi amadoda ngendlela esiyiyo yona la lokhuyana esikubone ngale akuvumi ukuthi ilizwe silithatha. But ukukholwa kwakusithi ukuthi uNkulunkulu ulamandla okuthi agcwalise lokho akukhulumileyo. Yikho kuthiwa yikukholwa. Ukuthatha uNkulunkulu elizwini yikho kuthiwa yikukholwa. So uJoshua loKhalebi, uKhalebi yikho ayekuveza lapho ukuthi amelizwini likaNkulunkulu. Akunika uIsrayeli assurance ukuthi as long uNkulunkulu ekhulumile lokhu uza kugcwalisa. Yikho uKhalebi enguthola. And la ungafunda uNumbers 14 verse 10. Kuthiwa eselethi report enjalo lo Joshua, uIsrayeli wonke wayefuna ukumkhanda ngamatshe. So even kusifundisa kusinika isimilo kumbe isimo sengqondo yakhe eyokuthi kalandaba kaweyi consequence kodwa uma ngalokho kuliqiniso. So even sokumele afe la abulawe uma ngelizwi ukuthi kasambeni ngoba uNkulunkulu as long ekhulumile ilizwi linjani liyagcwaliseka. Khalebi lithe ngumuntu wayelokukholwa, umuntu wayelesibindi, umuntu owayelalela elandela. Khonokho kwenziwa yinja angithi phela ukuthi iyalalela umniniyo ilandele. Vele inceku imele ibe njalo. Ngithathekiswa ukuthi Yohane sechilo lokho ayakukholiwe. Wayekhuluma eyame kulokho okukholiwe ingqondo yakhe. Engisa. Wayengafuni ukuthi wayesolana umuntu ukuthi ingathi abaningi sebethe ukuthi lami ngenze njani ngitsho khonokho ngivumele khonokho ngenxa yokuthi ngabantu njana. Yilo luhlupho esibalalo ngitsho kwabadala ngitsho abantu abatsha abaningi bawo lohlupho olufananayo.
abangane bonke bathi asenzeni le into enje bonke lo ngafunile sathi okuright yilokho ucinise senza kodwa uCaleb wayengenjalo khona lokho sekutsho ukuthi yena engavela ukubona ukuthi okuqondile lokufuna umlimi yilokho wayesenza khonokho kuphela achiye abathi ama-consequences aye kuNkulunkulu. Nxa ngumuzwa kahle umfundisi uyasixwayisa lapha liyakuzwa abantu abatsha ukuthi peer pressure siqaphelele asimeni simele into eqondileyo angithi phela izikhathi zonke manje. Mina ngibona ngani umoya kaCaleb siyawudinga ikakhulu ngaba semhlanganweni ezimulini lemabandleni. Kwezinye izikhathi siyesaba ukuthi simele iqiniso kumbe sibe lobuqotho obungantengantengiyo. Ungakhangela kwezinye izikhathi uyathola ukuthi uyabukwazi ukuthi into eyiqiniso yileyo. Kodwa kathesi ukuthi uwedwa uphakamise kuyabe sokungathi kumbe engqondweni kawusaphelelanga ukuthi bangaka abavumayo ubone wonke umuntu evuma usale wena wedwa uyabona ngathi sokule problem. Kodwa lapha sithola ukuthi kwezinye izikhathi kuhle ukuthi simele lokho okuyiqiniso lanxa singaba balutshwana. Kakhulu indaba yokuma even siba lutshwana uyakhumbula mfundisi Mlilo babe ngu-12 abalichumi amagama abo kuthiwa nguShaphati, uShamuwa, iGali, uPhalti, uGadiyeli laboGadi laboAmeli. Khathesi vele akulomuntu obazi kodwa ngabantu ababehlonipheka labo abathunywayo abangu-12 ngabantu abamangalisayo. Qhubeka mfundisi. Bengifuna kukhonokho ukutsho ukuthi yena ukuthembeka lokuma eqinisweni kulomvuzo omuhle ekugcineni. Right. Kathesi amabizo wonke lowabalisayo. Right. Kwesikhathi ngikhona siwakhumbula ukuthi wokanje kulala amabizo ngingathi siyamala kathesi. Kodwa vele akhohlakele ezingqondweni zethu. Abangabantu abangabaqamba laba abantu sibezwa bebhalwa bethunywa kuphele khwapha. Kodwa namhlanje sikhuluma ngoJoshua loCaleb. Angathi suzaba leminyaka emingaka azi uJesu azabuye amabizo awo lakhe khona. Vele asezulwini ibantu esingabadinga Joshua loCaleb ayikhona labo Shaphati. So kuqakathekile ukuthi njengomuntu mana eqinisweni izwi lakho soze liciche lasencwadini yokuphila. Njengabafana labana bathi lo bengasasindisanga makwazi ukuthi kasigugu. Kwakuzaba le record vele kulabafana abafayo befela ukunjani ukuthembakala. Mhlobo kuyini ongakwenza wena wenzani wena nxa abantu abaningi olabo ngaba sebandleni ngaba semulini besima bemela into engahlambulukanga into errong uyibona ukuthi le irrong kuyini okwenzayo nxa ubona abantu bephikisana lengqondo kumbe ngemfundiso oyikholwayo wena? Okujwayelekileyo ukuthi ngicina lami nginganangisela sure ngoba ingqondo yomuntu icabanga ukuthi lapho kuya khona abaningi ukuthi yikho kule ndlela eqondileyo. But even esindebeleni kule nkulumo ethi akuyiwanga nxanye kungemanzi. Kusitsho ukuthi kumele ukuthi sime ngalokho esikwaziyo ukuthi i-conviction lokhu uNkulunkulu esileshiwa lakho ukuthi le indlela kaNkulunkulu. So kufanele sime and okunye ngama-fears sike sathinta ukuthi uCaleb lapha kazanga weyi ukuthi ukuma kwami lokhu kuyalethani kimi. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi singama sicabanga ukuthi ngizazondwa kuyathiwa ngiyi-extremist kuzabonakala engani ngingumuntu onje. But khona lokho bekungamelanga ukuthi kusilawule bekumele ukuthi uNkulunkulu simmele lanxa kusitsho ukuzondwa loba kuyikufa. Kakhulu. Yes. So akasimeni isihlobo zami. Kulomfanekiso nje omfitshane. Kwakwenzakala ukuthi ngomnyaka thize kwathiwa nasesewuzuzele umsebenzi wokuthi sebenza ngeSabatha. Ngathi no angisoze ngikwenze but wena ufuna uzenza umsabatha onjani? Abazali ababengakhonzi la. Ufuna uzenza umsabatha onjani? Bakhona esibaziyo basebenza so umyathana kathesi kwayisikhathi sesifaya baningi abantwana ababuya bevela aphandle kwelizwe ubona uzawuthola ngapho oqondana lawe. Kodwa yema kwaze futhi wachaya 3 AM sihlokolozana
So kuqakathekile ukuthi ume kulokhu okukholwayo. uJoshua uCaleb kuthiwa lokhu wayesekubambile i-deepest conviction yakhe wayesekubambile wakukholwa wema. So kulo mbuzo oqakathekileyo kuhle ukuthi nxa into izwisisile wayibamba ungalandeli amazwi abantu, landela ukuthi uJehova uthini. Nxa uJehova ekwamukela khonokho yenza khonokho, kodwa nxa sokuphambana nentando kaNkulunkulu mana wethu kakhulu. Umemandlo usikhangelele uJoshua ngo-14 ivesi ngo-6 usiya ku-14. Ke sikhangele okunye okwakusenziwa yilezi zikhwaka esingakufunda. Yes. uJoshua ngo-14 ivesi ngo-6 usiya Joshua 14. Verse 6. Yes. Amadoda abakoJuda aya kuJoshua eGiligali. uKhalebu indodana kaJefune umKhenizi wathi kuye, uyakwazi ukuthi uJehova wathini kuMose umuntu kaNkulunkulu eKhadeshi Bhaneya mayelana lawe lami. Ngangileminyaka enga-40 lapho uMose inceku kaJehova yangithuma ngisuka eKhadeshi Bhaneya ukuyahlola ilizwe. Ngaletha kuye umbiko owawuphathelane lembono yami, kodwa abazalwane engahamba labo benza ukuthi izinhliziyo zabantu zithuthumele ngokwesaba. Mina lanxa kunjalo ngalandela uJehova uNkulunkulu wami ngenhliziyo yami yonke. Ngakho ngalelo langa uMose wafunga kimi wathi, umhlabathi lo onyathelwe izinyawo zakho uzakuba yilifa lakho labantwabakho kuze kube nini lanini, ngenxa yokuthi ulandele uJehova uNkulunkulu wami ngenhliziyo yakho yonke. Ngakho-ke njengoba uJehova wayethembisile, usengigcine ngiphila okweminyaka engama-45 kusukela ngezikhathi lapho akhuluma lokhu kuMose u-Israyeli esazulazula enkangala. Ngakho nanku sesilapha lamuhla sengileminyaka yokuzalwa engama-82. Lokhu ngisaqinile lamhla njengelanga uMose angithuma ngalo. Lokhu ngisaqinile ukuyakulwa impi khathesi okufanana lalokhu engangikho khona ngaleso sikhathi. Singamchaza njani uKhalebu? Indaba le ithanda ukubana ibe mina ngicabanga ukuthi kumele sikhangele nxa ekhumbuza, uqanga ukukhumbuza lapha isithembiso esenziwa kuye through uMose ngalesana sikhathi. Abe sesithayana umhlabathi, isithembiso sakho kusagoqela umhlabathi ayemi kuwo. Kumele siqale sibuyele engqondweni zethu uthi kanti umhlabathi lo ayemi kuwo wawunjani ngaleso sikhathi besiyasipaya. Okwenza amadoda ali-10 athathi no sike sawuthatha lo mhlaba. Kathesi useleminyaka yonke le ngimuzwa ngiyami ingqondo efuna ukuprova, efuna ukuthi aveze ukuthi hayi man sesifikile abokothana sike sathatha khona. Nekani kathesi. Nekani kathesi, yebo sengikhulile seneminyaka engaka kodwa nginekani nginjalo neminyaka engaka. Ngibona ukuthi ngihle ngithathe khokho kanjani awuthenjiswa uNkulunkulu. Ngibona ngimuzwa esenza uthiwa yi-act of faith. Ukuthi khona kusakuthenjiswa kayisolana umuntu othena hayi sesifike lapha ngenxa ukuthi ngahamba ngakwenza lokho nikani kathesi umhlabathi njengomuntu ofuna isabelo sakhe kuqala. Kodwa ufuna ukutshengisa uIsrael ukuthi uyathatheka lo mhlabathi. Wothini ngihambe ngihlasela mina ngiyethatha. Nansi indoda yayikholwa. Yes, ungambala kuJoshua kuManani ngo-14 ivesi ngo-24. Uyaqinisa lapha ukuthi uKhalebu wayelengqondo engafani. Umoya wokuKhalebu awufani nomoya osebantwini. Bonke laba uza kufumana, uza kulithola wona lo mhlaba. Singaqhubeka simchaze ukutshoni lokulandela uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Mina mhlobo okungithathekise ngoCaleb ukuthi uCaleb wayekholiwe ukuthi uNkulunkulu uzabanika ilizwe lesithembiso. Right.
Ukodwa khangela ukuthi uCaleb simbone ephatheka eqinisela ekubhodeni kuka-Israyeli enkangala for 40 years. Yes. Kuthiwa kazange khonona. Enjalo elungile ekademile eqinisweni. But uNkulunkulu wavuma ukuthi kabaphatheke ekubhodeni kuka-Israyeli enkangala for 40 years. Babukele ama-rebels labangakholwayo besifa. So kathesi akwenzayo nxa esesifika kuNumbers kuJoshua 14. Sibona uCaleb esephakamisa umusa kaNkulunkulu. Right. Okwakhe ukuba abazi ukuthi madoda ngibizwa laphana sisiya spaya ngangingaka. Khathesi endle 85 years but ngilokho ngimkholwa and uEllen G. White lapha bhale khona uthe ukukholwa kuka ungabala kuPatriarchs and Prophets anti ithi uCaleb lo Joshua babe wayelokukholwa ayelakho besiya spaya yikho ayelokho elakho even sebengile eKenani. So sibona umoya kaCaleb ongajwayelekanga ebantwini one okungakhononi entandweni kaMlimo. Number 2 ukuthi izinto zonke zilungile even thina sibone ngani 40 years yena kade ethembekile kodwa sibona ephakamisa umusa kaNkulunkulu okumgcina. Okunye engufundayo lapha ukuthi iHebron uNkulunkulu umfundisi uyithintile lapha yileziqhwaga. uJoshua asefuna ukuyidemonstrate uCaleb asefuna ukuthi ayiphiwe njengokwesithembiso. So ingqondo yakhe ikufuna ukuthi even ku-old age ufuna ukuthi laba abancane laba kakabe befunda ukuthemba uNkulunkulu babe kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umniki weland nguye futhi ozanqoba izimpi. Yikho sithi ngiphani abathungameli abaningi besi kwakuthiwa thina sikhula sasithi sigegelela imbuya sichiyulude yakuzwa ukuthi uyabufuna indawo enganilula indaba but uchiya yena ufuna yona le khanye ngani kayinqobeki efuna ukudemonstrate ukuthi uNkulunkulu nguyozamnqobela laba kabafunde ekuthini uNkulunkulu nguyothungamela. Okwesibili njalo esitsho njana so lokhoza uCaleb akazange abe lokukholwa kwema khonapho. Ukukholwa kwakhe kwaba lokwenza kwaba lezenzo. Wawudemonstrator ngokwenza. So awungeke uNkulunkulu wathembisa izithembiso zakhe wenza yonke into kodwa ke ekugcinwa konke uveza ukuthi yena wathi ngihambe ngiye kulalawo ulokwenza phakathi. So lathi singami ngokukholwa sibese simahlala sindawonye. Xa ngimkhulu uNkulunkulu kumele kuvele ngezenzo zami. Right. Yeah, kakhulu. Senze kule ngxenye esimele siyenze manje. Sinanzelela ukuthi uCaleb wayelandela uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe yonke. Nxa besingafanisa lo muntu ohambayo lapho kunyathele khona unyawo likaNkulunkulu uCaleb wayesiba khona lapho eduze. Okungangokuthi ngumuntu owayefuqwa umoya oyingcwele. Wayengahambi ngokubona kwakhe kodwa wayehamba eqondiswa izithembiso ezelizwi likaNkulunkulu. Ngikubona kuyinsilela kithi ukuthi entweni zonke kambe izithembiso zikaNkulunkulu siyazazi yini okokuthi ngingama ngithi ngipha lokhu ngoba kwathi ngiyimele indaba yami. uCaleb lapha indaba yakhe uyimele ukuthi sahamba sahlola ngathenjiswa. Ngibona ukufundila izwi kuqhakathekile kakhulu. Njengebandla sihloko esithandekayo siyakhuthazana ukuthi kasitaticheni sifunde ilizwi sizwe ukuthi umlimi utheni bese sikulandelela njengokulaya kwakhe. Kulezinto thize esizenzayo njalo lapho esiyekethisa khona isihloko esithandekayo. Angazi ukuthi yikuphi lapho esiyekethisa khona njengebandla njengabazalwane okuyizinto okuncane lapho esifika khona sifaka ngama compromise futhi yikuphi esingakuqamba lapha okwenza futhi singayinqasi ukulandela uNkulunkulu ngokuphelele. Kuyalimaza okwenza uthokoza abantu. Lapho ungena khona ucompromise. Ongenza ukuthi ufuna ukuthokoza abantu kuyalimaza. Ngithe phambili lapha ngathena umdala sakhuluma kaningi ngokugcina kwesabatha. Ngaze ngachiya lapha engasebenzele khona ngademonstrate khonokho. Ithe sensiyachata uthi kimi ngiyabonga ukuthi usuzongibikela ngomtshado wakho.
ngala ngomunye umuntu ngakawuphilanga impilo ayiphilayo izolo wantshengisa ukuthi wena umuntu onjani ngokuma kulokho okukhethileyo ngizothona usenze lokho lakhona ungasozuthanda bona ubone ubuso bami leso sizathu ngifuna ukuthi umshado wakho uthwalwe yimi thenga inkomo thenga yonke into ngoba wamvezela yonke impilo yakho ukuthi wena uphila impilo straight enjani ngikhuluma ngokuqakatheka kokuthi ume ungathokozanga umuntu uthi hayi wathi ngiyenze kuphela kwenza ukuthi engadani bafundani abantu bafunda okunye ukuthi hayi lo into yakhe kayithembanga abakhulu bengaba baningi abantu abazalahlwa ngokungathembakali kwethu ngokwenza siyekethise. Ya uyiletha kuhle mfundisi indaba yokuthi sinjenje singabathungameli ngokuchiyana kwethu bakhona abakhangeleyo esikwenzayo kulamandla vele sonke silendonsela sike sikhangele indaba ekakhulu eyendonsela kuJoshua ngo15 lapha namandlo ivesi ngo16 kusiya ku19 verse 16 uCaleb wathi ngizakwendisela indodakazi yami uAkhisa endodeni ezahlasela ithumbe iKiriyathi Sefa uOthiniyeli indodana kaKhenazi umfowabo kaCaleb walithumba ngakho uCaleb wamendisela indodakazi yakhe uAkhisa yaba ngumkakhe. Cina kubani? 19 Ngelinye ilanga uAkhisa wafika kuOthiniyeli wamkhuthaza ukuthi acele insimu kuyise. Lapho esehla kubabhemi wakhe uCaleb wambuza wathi, "Kuyini engingakwenzela khona?" Waphendula wathi, "Akungenzele umusa, njengoba unginike ilizwe eNegebi, nginika njalo imithombo yamanzi." Ngakho uCaleb wayinika indodakazi yakhe imithombo eyayingaphezulu leyayingaphansi komango. Ifuze bani kanti le ndodakazi sifundani kakhulu kundaba leyi nxa sikhangele indaba yokukopa kumbe ukulandelela isibonelo esihle. uAkhisa uveza izimpawu azifunde kuyise ya icourage ukuba lesibindi ukuya phambili ukungesabi yikho simbona lapha nxa esephiwe njengepledge kuOthiniyeli lo sibona lapha sesiyacela with boldness ngesibindi esiyacela ukuthi kaphiwe imithombo and uyise sibona empha imithombo yamanzi. Umlobo asilethele khona lapha mafore ukuthi kulabo mama eBhayibhelini abaveze ukukholwa kumbe lesibindi kumbe lokuya phambili lapho kungani izinto kazihambi. Ungakhayenda even kuNew Testament sibona kulabo mama uyakhumbula Matthew 15 kule ndaba engithanda eCanaanite woman egulelwayo ibisicela uJesu imphikelele ibe persistent ingasuki. uJesu lanxa esethe akwenza ukuthi ngithathe isinkwa sabantwana ngisinike izinja uthi ivininji yadoba uyakubonisa. So uAkhisa usinika isibonelo esihle sokukopa kuyise azuza impawu ezinhle zokukholwa lokuya phambili lokuba lesibindi lokuma lokuphikelela ehambweni. So isimilo sikaCaleb siyasibona sibuya kuyintsha lapho kubantu abatsha babakopa besibelandela abadala abakwenzayo kuhle okumele sibe yikho khona lathi lapho. So kuqhakathekile kakhulu ukuthi izimilo zethu zihlambuluke phakathi kwabantwana. Bengithi mina nza ukuthi kuvele umuntu walobathana uma ilizwe lingela kuthiwa i-junior policy ilizwe lifileyo. Ngisho lebandla uma ingela junior policy ibandla linjani lefile. Okuqondile lokuhle kakhulu ukuthi konke sekwenzayo abantu abatsha bafunde kithi sibatrain bangene esintweni ezehlukeneyo njalo futhi ekwenzeni okuhle kuqhakathekile ukuthi basibone siphikela njengoba nesechilo uma sisemhlanga
uMamalana waphikelela la lesifunda ngayo kuMatthew chapter 18 verse 1 to 5 Luke 18 kulokhu 18 verse 1 to 5 utshengisa isimilo sokuphikelela ubana ilungelo lakhe lilokhuzwe kulomlo wathi yena abantu abahlonipha kakhulu yebo kulabantu abalezibindi kulabantu abanjani njani ngihlonipha kakhulu umuntu ongumaphikelela persistent abesekhuthaza abantu abasha ukuthi nxa ufuna ukuthi ubhale ibhuku thatha iglue uyifake ebrugweni lakho uhlale esitulweni uhlale kokuphila ungasukumi okutshengisa ukuthi kumele uzimisele uphikele entweni yakho yonke kakhulu ingqondo lesitshiyelwa laphana ngicabanga ukuthi siphikelele njengabantu abatsha singancedisana njani manje labantu abatsha ukuthi benelise labo ukuthi umlilo lo wevangeli esiuphetheyo silawo bawubambe baqhubeke belawo umlilo lo ungacimi indaba yokuthi baqhubeke ngomsebenzi bangancediswa njani abantu abatsha even kubuthungameli kuyini esingakwenza emabandleni okokuqala mina kade ngingakuthinta ukuthi khona lokho esifisa ukuthi babe yikho khona kasibe yikho khona right singaba yikho khona sikhulumile ukuthi isibonelo silamandla amakhulu ngicabangela ukuthi yikho lapho esilahleka khona ukuthi siyabe sikhuluma ukuthi ibandla lakhathesi alifana ndlela izolo engxenye nxa kade singalungisa sibe yilona lelo ibandlela izolo ukwenzela ukuthi abantu abatsha babe yilo lona lelo okwesibili futhi abantu abatsha kuyadinga ukuthi sibaphe amathuba emsebenzini lapha babe yingxenye sikwenze ngabomo ukuthi babe khona lapho esenza khona zonke lezi zinto bafunde ngokwenza kakhulu umandla uthinta into eqhakathekileyo ukuthi senze ngabomo uyayibona into yayenziwa nguCaleb lapha enika esithi ozanqoba laphana nyamnika kwakuyi on the job training ukuthi kabangene ngokwenza asizuzeni abantu abatsha baphiwe i-leadership bekhona befunda bafunde kwabadala so uCaleb yiwo i-challenge asinika yona njengabathungameli banamhla ukuthi hayi abantu abatsha ngoba ikhaya efuna ukuthi ekusengeli ukuthi basale bethungamela uIsrael besiya phambili so kufanele abantu abatsha baphiwe ithuba kwesinye isikhathi siyabe sabela ma sicabanga ukuthi abakho responsible sicabanga ukuthi kumbe kabazi kumbe sicabanga ukuthi kabaqedisisi indaba but i-example kaCaleb uyasinika ukuthi kasebapheni batrainwe babamba umsebenzi ngoba yili bandla lanamuhla yili bandla lakusasa kuvuma i-continuity ngaforo i-passing on ukuthi sinikana nxa siguga thina siphasa off the stage kuthi ukuthi kufanele abantu abatsha bathathe indawo and kumele bayithathe indawo sebegrunyiwe bayazi indlela yokuthungamela nawe ngakhuthaza ukuthi emabandleni kasibeni asizimisele ubona senze ngabomo ukuba faka abantu abatsha emisebenzini sibafundise bekhona phana into ehluphayo kakhulu ukuthi ngikhumbula ngolusuku ngathi ngifika sengithwele nzima kwanye inkatha yecompany esabekayo kwathi uthi sekubizele uCEO aza kuncedisa nxa uthi mbona uthi khona umuntu okutsha enhlezi nkubone eChurch uyobamba inkatha zemisebenzi ku-industry eyifunction wangazuma ngayo nxa ekwanisa ukuthi enze umsebenzi omkhulu la kangakanani ebandleni uhlupho lwethu ukuthi kwesinye isikhathi sifisa ubana siphile njengomuthi wesintu ofa lomnikazi khonokho engikubambileyo njengomlilo kube ngokwami ingafumana ngikudlulisele phambili kumuntu omutsha sokuthi kuphela kimi khonapho engxenye ibandla kaliphambili nxa uthi thina abadala sihle sagodla khonokho sasekwazi kodwa sangakudlulisele kanjani kwabalandelayo sesikhala ukuthi kanti ibandla selinjani namhlanje umlimi kasisiza ngithemba kuyacaca kuye kwathintwa singabisabeli asibavumeleni lamaphutha bawenze bese emsebenzini bese sibaqondisa kungcono lokwenza iphutha sebenkonjengo kakhulu uJoshua ngo19 Mandlo ivesi ngu49 usiya ku51 yesikhangele indoda leyi okuthiwa nguJoshua ukuthi yena wayengumthungameli onjani verse 49 bathi sebeqede ukwahlukanisa umhlaba waba zingxenye ezabiweyo
abako-Israyeli banika uJoshua indodana kaNuni ilifa phakathi kwabo, njengoba uJehova wayelayile. Bamnika idolobho ayelicelile, iTimnathi Sera, elizweni elilamaqaqa elako-Efrayimi. Wakha idolobho wahlala khona. La yiwo amazwe lawo i-Eliyazari umpristi, uJoshua indodana kaNani, labakhokheli bonke lezinsendo lezizwana zako-Israyeli ababehlukanisele wona ngenkatho eShilo phakathi kukaJehova entubeni yethente lokuhlangana. Ngakho-ke baqeda ukwaba umhlaba. Nansi indoda le umthungameli. Kuthiwa wabelwa yena ekucineni. Sifundani ngalesi senzo somthungameli omkhulu kanje esesabelwa yena ekucineni? Kuyini okwenzakalayo la kunsuku zakhathesi? Kalokho sithe kulezifundo esimele sizifunde kulawa maqhawe okukholwa, iziqhwaga lezi zokukholwa. Ngicabanga ukuthi indawo yona le ayicela ayiphiwayo ibizo layo liyakhuluma kakhulu, liyayiqeda indaba yonke. uTimnathi ibala lokuqala elihlangana loSera obecubungula kukota lakithi uyaveza ukuthi Timnathi uthi ukuthi into ongayibala, into ongayipha umunye uasayina, njalo icho indawo okwesiqinti nje andiyabona indawo. Yesibili ibisithena uSera lo abesithi okuseleyo okuseleyo imvuthuluka esezisele yizo azithathayo okuseleyo osokungale kwangikhona angithi inkomisho nxa uyithela amanzi khona ukuchithekela ngaphandle i-excess yikho akuthathayo kuyaveza yikho indoda le ikhanya iliqhawe kodwa elizehlisileyo. Kuyimi engambathungamela ngiyahle ngifune ezinonileyo zangikhona, ngifuna umhlabathi ozwayo, ngifuna yonke into ezwayo, kodwa yena ngomsebenzi wonke awenzayo ufuna izinto ekucineni kwakho konke. Ngibona kulesifundo esikhulu ngesimilo sika Joshua. Ukungezelela khonapho lapho umfundisi athinta khona, ungananzelela wayelamandla wonke ukubana enze noma azifakele lapha afuna khona. Kodwa sithola esinika isibonelo esingazithathela sona balaleli lababukeli ukuthi ngawuluzi lutho ukuthi ungabi lobumina. Simthola yena esiba sekucineni, ungaba sekucineni kulesibusiso sikaNkulunkulu kuba kuhle. Phela lapha yena wayengenelisa ukuthi athole futhi osokulungisiwe. iBhayibheli livezile ukuthi yena wafika khonapho kuthiwa kwakulamaqaqa wakha wasebenza futhi ekuthatheni kwakhe kathathanga abantu bengakwazi, abantu ibabamnikayo instead. Sithola ukuthi thina lapha siyabe silamandla khona bayezwa kuphela ukuthi abathungameli ngale sebezinike lokhu lalokhu lalokhu ukuthi indlela yiyo yona iyamangalisa kakhulu ukuthi umlimo sengathi lathi engasisiza ukuthi entweni zonke sifaka abanye kuqala thina bese silandela, kasiluzi lutho ngakho, kasifi futhi ngakho. Abanye bathole kuqala thina leyo kuthiwa yi-servant leadership, vele sekukhuthazayo bathungameli ungazicabangeli izikhathi zonke mhlobo, ungakathathi umhlabathi wonke lwami, qala ucabanye abanye sesedlile umakhe meeting kuyena ebele kufunda njalo nade lisabela abantu indawo zokukhempa. Hayi ukuthi uthola nxa usekamu ufakile le mali kuyingcebo yebandla ukuthi asameni selungisela abantu bonke, ibandla lonke. Abantu bafika khonapho bayazilungisela bona, athathe yena umila elungisela abantu duze lamanzi lapho uhle ubone ingqondo yesilayo, ingqondo yobugovu yokuzicabangela izikhathi zonke. Umoya lo angani ungasengelwa lakithi. Ngqondo bani esifundayo lapha ehlobo ezithandekayo ikakhulu ngoJoshua, singayifaka njani ikakhulu kithi lapha kusizukulwane samanje? Ingqondo selfless,
ukungazikhangeleli wena. Wasosihwaba. Yes, ukungabi ligovu. Yingqondo uJoshua ayilana. Ngize ngicabanga indaba even ka-Abraham loloti. Yes. Ukuthi ingqondo yangikhona ngekuthi hayi wena ungazuthatha loba ngiyazi uze ekucineni. Kodwa lina kuqala. Yazi le ingqondo kaJesu Maforo. Yes. Eyokuthi akungabi yimi kodwa kube yibo. Siba ngaki khona lapha kumbe esingavuma ukuthi ivini ekudleni ngibe yimi esekucineni ukuthi hayi loba kuyabe sokuphelile kumbe kuyini kade kudliwa inyama amasala hayi inzadla kumbe ngokuselile. Ingqondo yona leyo eyofuna ukuba ngoyokuqala ingqondo eyasusa uLucifer ezulu kakhulu ukuthi yena afuna ukuba ngokuqala abe phezulu kaNkulunkulu kodwa siyayidinga kakhulu ingqondo kaJesu eyayilo Joshua. Khangela lapha afaka khona akhetha khona ukuthi kuthiwa kuduze lendlu engcwele ukuthi vele ingqondo yakhe yayibotshelwe kuNkulunkulu. Kwezinye izikhathi siyakhohlwa uNkulunkulu ukuthi nxa ungathiwa khetha ukhetha khonapho lapho kuqokozela khona okuvunde khona lanxa kungela mlimo awulandaba kodwa yena wadinga ukuthi abe duze kangaka lo mlimo. Kakhulu. Okukodwa kade ngifuna ukuthitha khonokho okukodwa wangikhona ngithathekiswa ukuthi wayesuthiseka yilokho akutholileyo. Right. Thina abaningi asisuthiseki ngezinto esizizuzayo yikho siba umuntu azaloye ngenxa yokungasuthiseki kodwa uJoshua wasuthiseka ngempilo yona le owesilungu wathana wasuthiseka ngesimple life ngempilo nje lula as long as ephansi kwaSantshwari njengoDavid wathana asike sayifunda lana indaba ukuthi uDavid wafise ukuthi ahlale endlini kaJehova kokuphela kakhulu. Sifike lapha ikakhulu indaba yokulandela ama examples esiwabekeleyo phambili kakhulu umzekeliso esilawo umzekeliso kaJesu olempilo epheleleyo ongamala amaHebheru ngo12 ivesi ngo1 mandlo sibalele uRoma ngo12 ivesi ngo1 lo2 kodwa kumaHebheru ngo12 ivesi ngo1 indaba efitizelwayo yikuthi silandele uJesu sibheke kuJesu onguye umqalisi lomphelelisi wani okukholwa kwethu kusisiza njani asibalele uRoma ngo12 ivesi ngo1 lo2 bese sixoxa la ikakhulu sikhangele indaba yokulandela uJesu. Ngakho ke ngiyalincenga bazalwane ngenxa yomusa kaNkulunkulu ukuba linikele imizimba yenu njengomhlatshelo ephilayo engcwele lemthokozisayo uNkulunkulu okuyikukhonza kwenu ngomoya. Lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibanja. Lapho ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokhu okuyintando kaNkulunkulu, intando yakhe elungileyo, ethokozisayo lepheleleyo. Siqale kujuliseni ingqondo yethu kuJesu. Kusisiza ngayiphi indlela? Mina ngithathekiswa i-research enziwe ngumlobi uMarco Laco Bobon ngamlokhoza ngendlela engayisiyo obalisa imithambo yengqondo right ukuthi kulomthambo lo kuthiwa yi-mirror neuron othana limthambo iqunjiswa yikubona ungabona umuntu ehleka iyabiqumaqumekile ungabona umuntu maybe sanga omunye umuntu iyaqumaqumeka yona leyo mthambo isebenza kakhulu ngokuthena kungenzakala into enjengethize iyakhuthazeka ke nxa sesisiza ke endabeni yokubheka isinokho sikaJesu Kristu udade kaWhite uthena ukukhangela kuKristu kwenza kuletha ukukhanya empilweni zethu kusenze sibe lokubona ukuthize nxa lokho simbhekile siba lenguquko emangalisayo. Ake sibalele uChrist Object Lessons upage 355 lapha namanje ikakhulu indaba le yokubheka kuJesu ongela solo yazi kuba lenguquko empilweni yomuntu. Uba sibheka kuJesu sithola imibono emihle lecacileyo kakhulu ngoThixo njalo ngokubona siyaguquka ukuveza okuhle lothando
ngabantu esiphila labo kuba yimvelo kithi. Siba lesimilo esihambelana lesimilo sasezulwini. Nxa sikhula ekufananeni laye, siyelula ukwenelisa kwethu ukuba mazi uThixo. Njalo nje siba sebudlelwaneni lomhlaba wasezulwini. Kuthi lamandla okwamukela ingcebo yolwazi lokuhlakanipha kwaphakade ayanda. Amen. Amen. Kakhulu umlimi angana ngasisiza sihlobo zami sibheke kuye silandele. Uthe bala kwafika kimi uPeter owayesehambe loJesu ebhekane loJesu kweminyaka yalaphila naye 3 something years. Uthi la nxa wayesezama ukuthi akususe ukufana loJesu Kristu, uKristu ebethelwa abantu bamphela kulo Jesu. Ngisho lokukhuluma kwakho uyabona indaba awusalufana sihlobo wami. Indaba ekuroma la esibalilela ku12 ivesi 1 to 2 kule mpikiswano thize yini kumagama la asetshenziswe kumuca onalo? Okay. Siyabonga maforo. Izinto ezimbili eziphikisanayo laphana ezikhona. Umpostoli Paul uthi ngiyalincenga ukuthi lingalingisi umhlaba. Kodwa lina liguqulwe lifanele uNkulunkulu, ngiparaphrase. So okulwisanayo laphana yikufana lomhlaba kumbe ukufana loNkulunkulu. So ungayiletha umoya oyingcwele ulamandla okuguqula isimilo somuntu. Ungafunda uJohn 3 laphana uJesu ekhuluma loNicodemus uthi yena ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha angeke ubone umbuso wezulu. And siyastruggle ngokuzama ukuthi sibe ngamaKristu, kodwa ngizwisisa ukuthi lokho kungumsebenzi kamoya oyingcwele. Yazi ukuguqulwa kwakhona kakusikho kubazwa, ayisikho kuzama ukubaza bazi isimilo esidala umuntu abese siba ngongcono, kodwa icho i-complete change, ukutshintshwa okupheleleyo. Ungakhangela mana nelisibonelo se-butterfly, ukuthi impilo ye-butterfly nxa sikhangele amaqanda ayo laphana, ivevani sisiya amaqanda laphana kuqalisa kungamaqanda kube ngokungamalava anti kube sokubuya kube ngokungumhogoyi kuthiwa kuyini umhogoyi. Nxa kungaba ku-stage sensiya sokuba umhogoyi kuyangena phansi ngaphansi komhlabathi. Lapho kuyavuka khona kuphume ngaphansi komhlabathi kuphuma sokuguqulwe completely. So kusiba luvevano oluphaphayo elihle kakhulu, ngaba yellow, pink or blue, kodwa kusifa bekungumhogoyi lenyawo eziningi olamehla indawo yonke, uyakubona. So ungaqathanisa umhogoyi uqathanise lovevane olsolulama lembala emihlo luphapha, uzahle uyibone indlela uNkulunkulu afuna ukusiguqula ngayo. Ukuthi kungamandla kaNkulunkulu kuphela lapho umuntu angatshintsha ekubeni isoni abe isidalwa esitsha. Kakhulu mfundisi Mlilo, nansi indaba esithola ikakhulu ebesingakho kulona leli viki, singakuhlanganisa isifundo sethu kakhulu uchasisa lapho esikutholayo kahle kahle esimele sibekho khona. Othi ngiqayise ukucineni lapha akhulume khona ukuthi kubantu abatsha siyakhuthaza nxa kuthiwa ngokubheka siyaguqula, kwesisikhathi izinto esizibhekayo zingasilimaza. I-social media ungayikhangela ababheka ama-celebrity ayehlukeneyo, uyabona sebephila impilo bani sebenjengabana, kodwa singabheka uJesu Kristu ayiphila impilo kabani kaKristu. Then okokucina kimi ngaba lakho ukuthi bathandekayo, isifundo lesi siyasifundisa ukuthi asibe nezibonelo ezinhle njengama-leaders, njengabathungameli. Kasililalele ilizwi kaNkulunkulu, sibambe khokho okukhulunywa nguNkulunkulu. Isithembiso sanikwa uJoshua loCaleb bona nembali bazakuzuza ilizwe laseKhenani. Isithembiso esilaso sobana iKhenani esiyangena kulo silophupho, yinto ezaba okasibe sayibamba la ngezandla zethu. Sakubona khokho nxa sisiyangena kuviki elizayo. Kakhulu manje kumbe ungasigoqela lapha ikakhulu ku-Friday kulama quotation ambalwa athathekisayo alaphana
ungagoqa ngayiphi indle kuyini esikutholayo kwisifundo sanamhlanje? Okay. Mina ebengithathekisile le sithole ekugcineni the Advent Review and Sabbath Herald May 30, 1912. Ukuthi kwakuyikukholwa kukaCaleb kuThixo okwamnika isibindi okwamgcina ekungayisabini umuntu futhi wamsiza ukuba ame isibindi la ngokungantengantengi ekumeleni iqiniso ngokuthembela emandleni afanayo kumthungameli olamandla wamabutho asezulwini wonke amabutho eqinisa isiphambano engathola amandla lesibindi sokunqoba izithiyo ezibonakalayo zingelakunqotshwa. Nginanzelela ukuthi uNkulunkulu nguye yedwa ongasisiza ukuthi ukukholwa khona lokhu kuyenza umahluko omkhulu. Ngize ngicabanga ukuthi sengathi umlimi ubalaleli lababukeli engasinika ukukholwa okungange mustard seed okuncane kodwa kuzasenzela umahluko ezimpilweni zethu. Singakholwa sihlobo ezithandekayo siphile ngokukholwa iningi liza kulandela likope khona lokho esikho khona indlela esiphila ngayo. Nanzi izifundo esizifundayo ikakhulu kuziqhwaga lezi ezokukholwa bamethemba uJesu bamlandelela bamlalela okwenja yikho esimele sibe yikho khona nxa usizinceku ezithembakeleyo. Mhlobo wami ungayigoqa sithi ndindaba usisikhuleke. Ngicabanga ukuthi ilizileli babukeli labalaleli limqoka ikakhulu ensukwini zokuphela lapho ukucompromise kokuningi. Thina singafike ebuhlungwini sifike ebunzimeni sehlule ukuma simele uNkulunkulu. Ziningi indlela esesizithatha eziphambene lentando kaNkulunkulu kodwa umlimi kangane ngasisiza asinike ukukhangela kuJesu asinike ukukholwa kukaCaleb loJoshua okuma lanxa izinto zizimbi lanxa kusithi ukufa uNkulunkulu kasinike ukuma kunjalo sizenelisa kuphela nxa sizuza amandla ngokukhangela kuJesu. Kasicimezeni imisebenzi lomthandazo sivale isifundo sethu. Baba wethu oyingcwele othandekayo okhona ekhaya ezulwini siyabonga usilethela leli lizwi ensukwini zokuphela impilo isiba nzima uhambo luqedisa amadolo sidinga ukukhangela kuJesu ongumqalisi lomphelelisi wokukholwa kwethu. Sicela ukuthi konke esihlangana lakho empilweni sengathi singama sethembe wena othembekileyo futhi ongasoze uphuthe. Sinike ukukholwa kwamadoda izolo umlilo wendulo siyawudinga.